باش گۆدارن هێژا و دەلال دەمژمێر دەها بەرکورهەیە نوچەیان دەست پێ دکە لێ دەستپێکێدا سەر نوچە. هەیئەتا ڕۆژاوای کوردستانی چوو سەردانا پارتیا دەموقراتیک ئا کوردستانی پەدەکی و پارتیا دەموقرات ئا کوردستان لە ڕۆژهەڵات. لە گۆری ڕەوانگەها مافی مرۆڤانیا سووریە ژێ دەستپێکا شەڕێ لە کۆبانێ و حەتانا 800 کەسی ژیانە خوا ji دەستدای. سەرۆکی هەرێما کوردستانی مەسعود بەرزانی بریاردا گۆنا بە ئێدی دوو برا یەک عەنیا شەردا شەر بکن. ئەمریکا لە نێزیکی هەولێرێ ناوەندەکە لەشکەری ڤەدکە. دەم باش هەیئەتا ڕۆژاوای کوردستانی چوو سەردانا پارتیا دەموقراتیک ئا کوردستانی ئێران پەدەکی و حزبا دەموقراتا کوردستانی یەن ڕۆژهەڵاتی کوردستانی دە هەفدیتنێدا بال هات کشاندن سەر گرنگیە یەکێتیە و بانگا خۆردکردنا یەکێتیە هەیئەتا ڕۆژاوای کوردستانی کوژنونەرên تەفدەمێ ڕێڤەبەریە خۆسەری ئا کانتۆنا ڕۆژئاوا و ئەنەکەسێ پێک تێ پشتی لە هەفکردنا دهۆکێ دەست بە سەردانên لە باشووری کوردستانی کرد هەیئەتێ پشتی لە سلێمانیە چوو سەردانا تەفگەرە ئازاد یا جڤاکا دەموقراتیک و یەکێتی نیشتمانی کوردستان و چوو سەردانا پارتیên ڕۆژهەڵاتی کوردستانی هەیئەتا ڕۆژهەڵات ئا کوردستانی هەفدیتن بە هەریەک ji پارتیên دەموقراتا کوردستان ئێران پەدەکی و حزبا دەموقراتا کوردستان یەن ڕۆژهەڵاتی کوردستانی دە هەفدیتنێدا بال هات کشاندن سەر گرنگیە یەکێتیە نەتەوی و بانگا خۆردکردنا یەکێتیە نەتەوی هاتگرن پارتیên ڕۆژهەڵاتê jî piştgiriya xweyaş bo berxwedana Kobanê û Rojavayê Kurdistanê nîşandan hat ragihandin ku wê heyet vegere Hewlêrê û ji wir derbasî Rojavayê Kurdistanê bibe. لە گۆری ئاگاهیان ئەو هێزا پێشمەرگە یاکەوەیش بۆ پشتەوانیە شەروانین کۆبانێ هەرە کۆبانێ ئەوەی ئیرۆ بڕێ بکەوە و هەژمارە وانژی 105 کەسە. فەرماندەیەکی پێشمەرگە گۆی بچە کۆبانێ لەسەر چاوانیا بژارتنە وان پێشمەرگەیان. ji ڕووداوێ ڕەگۆ پیڤانامە tenê mêrxasiya wan bû çimgî ew dixwazin şerê pêşmerga bilind bikin. Wî fermandayî da zanîn ku pêşmergeyên goyê biçin Kobanê hemiyan çek û pêdiviyên nû yê Emerîkî wergirtine wiha got ez dikarim bêjim ji leşkerên Emerîkî jî bihêztirin. Li gorî wî fermandeyê pêşmerge ew pêşmergeyên ku ew herin Kobanê ew ê 3 mehan li wir bimînin lê heger pêwîst bike jî ew ê zêdetir bimînin. Helbet ew pêşmerge jî ew ê mîne her pêşmergeyên din bikaribin destûrê werbigirin û serdana malbatên xwe bikin. Pêşmerge carayekê ye. Bi fermî derbasî beşekî din ê Kurdistanê dibe li ser vê yekî jî pisporê leşkerî Mesûd Mihemed ji heman çavkaniyê re got çûyîna pêşmerge ji bo Kobanê gaveke girîng e çimkî Tirkî û welatên endamên hevpeymana navdewletî li ser vê yekê razî bûne ev jî dibe sedema zêdebûna heybeta pêşmerge. بەلێ گۆدارên هێژە ئەف دەردەنگê zelala rêxistina Sûriya rawanggeha Sûriya mafê mirovan ragihand ku ji destpêka êrişên li ser bajarê Kobanê cuda ji kuştina êrişên asmanî yên Amerîka û hevpeymanên wê bêhtirî 800 kesan jiyana xwe ji dest da. Rawanggeha Sûriyê ji bo mafê mirovan ragihand ku ji destpêka êrişên Daişê li ser bajarê Kobanê û heta niha 800 kes hatine kuştin. Ew ê rawangehê ku hejmareke zêde ya çalakvanên nûçegehanên wê li Sûriye heye dibêje ku ji 16 Îlûnê û heta niha ve 481 terorîstên Daişê li Kobanê hatine kuştin. Amajeyî bi wê yekî jî kir ku 302 şervanên yekîneyên parastina gel YPG û yekîneyên parastina jinê YPG ku bergirî li ber Kobanê dikin li dijî Daişê di gel 10 Kurdên ên din
کو باوکی خبش تفلی شر دجی داعشی بونه شهید بونه ریخستنا مافی مروان دیار کر کو ده همان دمیده 21 ولاتین مدنی ین کرد شهید بونه و دیسا بهتری اکنجین وی باجر جراوشا جه خوا هیلانه و بردانه و پرابری ترکیه بونه. ل باشور کردستان بریا دروژا و ددما رزگارکرنا دورا زوماری ده سه پیشمرگه کو خلک سورانین و براین هفن ده یک روژه ده شهید کتن. اف بویر لسرانسری کردستانی وقت بویره که تراژیدی هات ناس کرن. سروک هریما کردستانی مسعود برزانی بریار ده نابه ایدی دو برا ده یک دمی ده بشداری یک انیا شر ببن. سروک کمیته پیشمرگه لپارلمانتوی کردستانی آری حرسین اشکره کر کو سروک هریما کردستانی مسعود برزانی بریار دایه کو نابه یک جبره زیدتر دی یک دمی ده بشداری انیه که شر ببه او گوت جبیست و یک راس پرده این کو پارلمانتای کردستانی درخستیه بحثاویه که هاتیه کرن کو نابه دو برا دی یک دمی ده و دی یک انیه شر ده شر بکن وقتی زانین دروژا شمیه ده د دما ایریج هیسن پیشمرگه جبو کند کرلنا ناحیه زماره سی براک و خلک نافچه سورانین شهید بونه و اف یکی دنگ ودانک به هیس خسته روش اوه بری نهاجی بریا دابو کو سروک هریما کردستانی مسعود برزانی تکانین انفال و کیمیاباران حلب چاجی جبشداریا د انیا شرده هاتن عفو کرن. لگوری هات را گهادن شر لشنگال حیا دوهجی بردوام بو و ده انجام ده نزیکی 200 چکدار داعشی هاتن کشتن. به وی مجاری گریدایی و فرماندار هیزم پاراستن شنگالی حیدر قاسم جپوک مدیای را گهاند و آخوی گوت کو جب 20 تیوی مهی چتین ریخستنا تروریستی داعش ایریشنتن بسر چیان شنگالی ودبن و شر و پفچون حیا روژا ای روژی بردوامه. ده انجام شر و پفچونین دجوار ده بهتری 200 چکدارین داعشی هاتنه کشتن و 10 شروانین یکینین پاراستنه شنگالی جیانا خواجه دست دانه. قاسم موها بردوام کر که لهنک دوران امو داعش 200 متره نزیکی هفن و لهنک دورین دجی 2 کیلومتر دوری هفن. داعش دورین کدوبن کنترول مدنه تو باران دکه قاسم تکس کر که داعش بهتری دورین د دربار چیای شنگالی خستو بن کنترل اخوا او داخو یعنی کرن کو هزم پاراستنا شنگالی با همو گرانی اخوا برگری لبر مزار شرف الدین دکن فرماندار هزم پاراستنا شنگالی هر وها گوت هر چندی بالفرین هف پیمانا نف دولتی جار جاران بارگه داعشی بمباران دکه لی اف یک قط نبسه قاسم هر وها بانگ لحکومت عراق و لجواکا نف دولتی کر گو بلس به هوارا شنگالی ده هرن جبر کو ایدی یزیدی کو پیکاتا که بنگهینه ده سرانسری عراقی ده راستی مترسیا قرقرینیتی. جبو درباسبونا پیشمرگه لباجار کوبانی ترکیه مرجان لبر درباسبونا هیزم پیشمرگه کردستانی ده و پرسیجی بریدانا ریکرنا کردان کو کرد اری بکن درباسی که ارتش آزاد درباسی کوبانی به ورگریدان. ده وی درباری ده چافکانیه که ج مخالفت سوری جروجنامه الشرق الاوسط را اشکره کریه که ترکیه رازی نابه که هیزم پیشمرگه کردستانی درباسی باجار کوبانی ببن حتی ریج بو شروانین ارتش آزاد آسوریه نه داین دا کو درباسی وی باجاری ببن. هر وی چافکانی اشکره کر لسرمجار گوتوبیج لگل پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیاده تکرن جبو درباسبونا نزیکی 1300 شروانین ارتش آزاد آسوریه که جشش گروپان پکته و بسروکاتیا سروک بره یه انجمن شورشوانین حلبه که بناوی عبدالجبار عگیدی وقتی زانین ده هفته بوریده پارلمانتوی کردستانی به تواهی دنگان بریار شاندنا هزم پیشمرگه کردستانی جبو باجار کوبانی یه روز آوای کردستانی پشراند لیلگوری مدیایا آکردی گو پارتیا اکتیا دموکراتیک پیاده اویدشتی رد که و دبیجت تو هزین ارتش آزاد درباسی کوبانی نابد.
له هولێرێ ئامادەکاریش بۆ ئاواکردنە ناوەندەکە لەشکری یا وڵاتین هەفپەیمانیان ناودەوڵەتی بناوێ ناوەندا هەماهەنگیە هەولێن هەفپەیمانیە هاتە دەست پێکردن. بالەفرگەها لەشکری یا حەریری دناوبەرە ساڵین 1980 و 1980 ji aliyê hikûmeta wê demê ya Iraqê ve hatiye avakirin. Dirêjiya wê balafirgehê 1825 metre û firehbûna wê jî 46 metre 100 kilometr ji deriyê Sînor yê Hacî Umran e û her wiha di derdora 200 kilometrî ji deriyê İbrahîmîl Xelîl dûr e. Avakirina navenda leşkerî ya artêşa Amerîka li balafirgeha Herîrî di çarçoveya hewlên welatên hevpeymaniya navdewletî û Amerîka de ye li dijî rêxistina Daişê. Cihê wê balafirgehê yê coğrafî bi stratejîk ji bo çavdêriya komên çekdarî li Iraqê Sûriya û navçeyên dijî tê dîtin. Wek tê zanîn ku di sala 2030 de zêdetirî 500 serbazên Amerîkî biriya balafirgeha leşkerî ya Herîrê re derbasî nav axa Iraqê bûn û tevlî şerê dijî Saddam bûn. Werza zivistanê dest pê kir û dibistana jî deriyê xwe vekir û xwendekar êdî dest bi xwendinê dikin. Lê heta niha xwendekar gelek digazinin û pirsgirêkên wan heye, wek kêmbûna mamosteyan û tunebûna pirtûkan û hinek pirsgirêkên din jî. Ji bo zanyariyên bêhtir hûn û hevkarê me Ehmed Şeğmûs û vê raportê. Ji ber ev rewşa xerab ya ku milletê Rojava tê derbas bûye, tê zanîn gobandora wê li ser xwendin û zanînê jî heye. Gelek rewşenbîrên bajar dibêjin xwendin her salekê 10 sala baş de vegeriya ye. Mamostak ji me re sedemê wê diyar dike û dibêje sêr bê tilaba etimada wan ser wan bû yani kitêbê xwe bi cihda şexsî kirîn. دريا شامير مطبعي خاص دريا شوكي كرين وطبعا بوهايي وبر تعدل فقيرات لانه كتابنا ما منوش طلبار جالي التزامي تكربي التزام ضعيفه كسبب دورات هي كسبب خلقي طلاباتنا كسبب فوضى هي فالتزام عموما نلقور قام دخازن اگر ام بيجن اف 3 سال سر افرو شاهان درباس بويه وا تاوي او خواندن 3 سالي بداويد فغيريا ما مستاك رو شادبستاني جمره ديار دكاو دي بيجا دورات مي ايج مدرسين دفتره دوام يد الدنوان يعني المالات دنوان بلكي المعاهدات دنادن انا ظالم طبعا اهل شي سببا اهل ورنج مرد بيتش دبي والله دوره قزامه هي وتليفون ابدا وحزار حجتي درخن جبوك كشكا خوش مدرسه درخن سوارات ولبس سوانا طبعا كليت عذي مسكراوي مناكيراوي فوريوي كرنن متركي بلند كري يعني جاي وينابينه بابي وينابينه طيب نابي كشكا مثلا المدرسه تهر مدرسه نار داوتي أمي ورن كشكي بينن ما بهلير بيشتغلن جايد بي والله نكارم بي هي بهل من المعقول تنكار مثلا كشكا خو توجيه بكن وغالبا جي مثلا الجنة قش الأسرياء بلدنا ايجي التزام ناكن أسرياء بلدنا تجبرتش وورق ايه قيزام دلالية قيزام أذكارم بير بيشتغلن قيزام نزال بسيوي والله أم قميص كي جوان دخازن ايه فقيرتينه أفيج أسرياء البلد دبي ما حجتك يودرخه وش حجتي درخه قيزامه مثلا المقاس هاويتنا صالحني حالا كله شيء بوجي صدقا إيه مشكلات مرد خلق يعني حاليا رياء بلدن فأم بهيفينج أهل تعاوني مربكن ناحية لبسك أشكافتك انضباطي بك احتراما وقت بي جوي مدرسة بكرة أم في تشتيج أهل دفازن لگوری مامۆستاک din dibêje ku têkçûneke derêveberiyê de heye. Ev têkçûn çêbû, gava cudabûnek di navbera zarokên dewlemendan û zarokên din çêbû. نتيجة الظروف الحالية والتسيب طبعا من القيادات العالية لتحت يعني ما بدنا لا نقدر نراجع التربية ولا نراجع المجمع يعني رخونا الحبل لدرجة حسينا حالنا انه نحن والله انا يعني المدير المسكين صار ناطور للمدرسة وليس مدير لانه هذا المدير بشكل عام لما القرارات بشكل عام في المدرسة في ازدواجية مع الطالبة الغنية مثلا الطالبة الغنية مسموح لها بينما الطالبة الفقيرة مو مسموح لها تجي باكسسوارات القرارات عندما تتخذ يجب ان تتابع طالبة مخالفة تنفصل في طالبات مثلا لما أنا أشوف أنا كطالبة أشوف طالبة بتركيا تشتغل بالمصانع طالع شهرية 100,000 وأنا مثلا يحسب علي غياب يوم كامل فأكيد ما راح أهتم لا بالإدارة ولا بالمدرسة ولا فهمونا لو الأهالي فهمونا أنه هن يبعثوا بنتهم مشان شيء تاني مشان نتفق مع بعض على صيغة عمل مشتركة والشغلة الثانية بالإدارة
انه لازم الاداره تكون صارمه جدا. انا مطلوب مني امانه، هاي البنات امانه، يا اكون قد الامانه يا انسحب اسلمها لغيري. لگوری چند مامۆستەیان دن دبێژن دەرمانێ هەر نەخۆشیە پەیدا دبە لێ زوو بزوو دەرمانێ وسا نەخۆشی پەیدا نابە. خواندن نەبی کەس ناچە پێش پەیدا دبە پر دەرد و ئێش. ئەحمەد شێخ مووس رادیۆ دەنگێ زەلال دەربێسیە. پشتی کوهێزên rejîmê ji herêmên Kurda derketin valeheyeke ewlehî çêbû di encamê de êdî diyardeya hilgirtina sîlah bûyî tiştekî normal. Her ku du xort li kolanekê bi ji dêvla kulm û pehîna li hev xwin sîlahê xwe dikişînin û ev jî dibe sedema gelek pirsgirêkan. Hevkarê me Mihemed Xelo raportek li ser vê mijara girîng ji me re amade kiriye. چەندی کۆڕەجیما سووری یا سیاسەتا خۆنی قڕێژ لەسەر خەڵکێن سووری و بتایبەت لەسەر کوردا پێکتانی لێ دەستورە ڕەجیما سووریدا ڕاشتنا چەکان یانجی سەلەح قەدەخە بوو. پشتی کۆڕەجیما سووری خۆڤەکشان ji herêmên Kurdî diyardeya çekraheştinê pir bû ew e raheştina seleh ji aliyê xortan ve û hîna pir bi zêdebûnê dibe. Ev diyardeya ne erêniye ji aliyên gelek xelkên bajar û her wiha gazînî heye. Zahîra cegad namire de tiştekî şaşî yani ew raştinayê xwe tiştekî şaşî İja şarşiya herî mezin got yekê hîjdar rajê yani lê nerana emrê wan biçûkin 15 û 16 û 17 raj seleh akîd wê serêşayî çêbibe wê xerabî ji bajarê be. Hêviyem ew got ev tişta name bê raştin û li ser bê sekinandin ji bo vî tiştî yani dat karek bibe bi dîraset be ne hûl û hemeciyet be. شاشتيك برمزن تدي اولا لانه في جهلي ويتعلمين سر شاشتيك برمزن انه ويتعلمين تشي عنفي وخرابون اف يعني خرابونه يعني خرابونه دخلنا في فان جهلي انا يعني دبي افجه انا يعني بعلم من تشتني باش يعني جبوه مستقبلي وان سلاح يعني خرابونه تشيدك قال لك تشتي خراب لدو هني يعني تشيدبن لگوری هنگ مالباتان دیبیجه باندورا وی دیاردهی نبست تنیل سر خورتا هیا لیل سر زاروکا جی باندور لیستیه. اب وقتی می آنه که زاروکش دیولاش خور بلیزن بألعابه بليسكي زاروكا شغلي هم شغل حديقاكي بليزن شغل تشتكي بليزن بونب سلاحات ليزن أبدي سلاحام وأبدي سلاحام كابن شارعاتو خبتشين أفقد كن داعش أفقد كن نظام أفقد كن فيا وأفقد كن فيا ما زاروكش بوتشوري زارو قرق حياته خب مارسينين وشغل بليزن وطبعا تشتانات نفكرن وأهلي وانجي يعني نابي أب تشتغلته رانه هي اللي تشتي في لعبة نليس أب لعبنا اللعباوية بدي وباب حق سروانق لازم في تشتي وزارية خونا على من زر في تشتايا وتاني نجي يعني دار المدرسة جي قرق مدرسة جوان بأب تشتغلته نق مدرسة جي جوان أبدرز مرزاني قريوان ددنو أبدر زي سرسيلة حاريوان دن زاروك لازم قور عمري خو بمشن انا كازارو كيما تشني هذا فكرن يعني هين امد في تشتي نفكرين او تيدي فكرن براستي السلاح بخورها شنا سلاح برنجك التواي از دجيويمه ظاهراك نباشه وبتايبت بشكل خاص كودناف كسي كو بتجوك بن بتماني خو بعمري خو جلورا دفي ج مالا جباف وديا تي خوستن كنه هيلن زاريه وان راهجن سلاح ودركفن وهاجي تي خوستن جهمو سياسه مدارانجي كو ندواتا شيبكن لسر فيك باخفن وهاجي تي خوستن ج اسايشي كو ببين كسي كو سلاح بيربه تماني وي دبنيا بي سالاكي ربه في كسايا بقرن وبربرسيار بچما راشتي سلاحي هيفيا ما او كو سلاح ما بينوسا ما بعد بيش روجيده. محمد خلو شبو راديو دنگ زلال. بله گهدارین هیجا لور بلتنا ما آدم جمیر ده بدایی بوش بو زانیاریم بهتر و دکارن روپلا ما فیسبوکی بناوی رادیو دنگ زلال وگرن هر شاد و بختوار.